mu gikundi hari n'abatari mu cabamamaga ntabe mu gikundi cyari cyo cyose ntabe mu bahagaze ntabe mu bicaye tuvuge ngo imibabaro yacu yose Yesu arayise amen Bwana sifiwe amen je nari bakumbuye buriya jewe nta mutima haleluya nahamagaye aho barizwa ndababwira ngo simbonetse zose zintumye muri muriye mumererwe nabi ntimumererwe nabi igihe kirakuze dusanga mu haleluya haleluya turirimba jewe kuva 2005 kandi izi ndirimbo zose ko ziragenda zirangira kubera igihugu ariko ngira ibitabo by'indirimbo nanabiguriye kanisa kugira ngo turirimbe gusa iyo umuntu aririmbye akaririmba indirimbo agafata icyaka biri cyaka gatatu hari igihe jewe ndekura mikoro ariko tuvuge ngo imibabaro yacu Yesu arayizi hanyuma twiteze kandi ni mufuzi Petero ifuze niba uzunandika n'inyaraka uzandike twishimira Imana abantu ba haleluya ndi mukwabazo n'ikintu kimwe gusa uyu gusanga abayimbe bari bisi abandi bagafata abana abandi uyu wacu turacyari ku cyangwa yagiye mu kindi gihugu nta muntu uzuvuga ngo none sinzi ko baye turanga ibishya Susaya kose bifuza kumufasha